ndabona ukije mwese bakunzi ba Isaac TV bivanye naho muherereye nizere ko meze neza anje meze neza cyane so nkuko mvyumva ari kuri micro muri kumwe na Shanice Delicia hakaba ari urukuru fisi ya inkuru ego ivuga yuko indirimbo ya Adojosa na Big Fizzo ko yuko ku ndirimbo yabo ryo benshi ngira murayizi mwarayimenye amakuru avuga yuko iyo ndirimbo ari bo baba barayikuriye kuri YouTube bongera barayisubizako juste kugira ngo bagwize amajambo ariko nyene kugira ngo indirimbo irabwe cyane gusoma ko biravyiteze so nkaba narose bahigo yo kuvugana Adojosa reka ndamutelefone we nyene tubimubaze twumve ivya ica bivuga ko nawe Isaac TV oh Allo Hello Mumeze neza ndameze neza namwe gute natwe ni sawa hari ni kuri micro za Isaac TV nashaka kwanza uramutse abakunzi ba Isaac TV ntibazi ko ndiko ndababesha hello abakunzi ba Isaac TV, it's your boy Adojosa, the original Burundian boy not made in China. You already know Mr. Original. Abakunzi ba Isaac TV nze ko mwavyumvise ni Adojosa. Ado ndashaka kumenya ko ikintu cya mbere muri kano kantu tuko turayaga uhagaze hehe exactement? Buri mwanya tuvugana ndi muri Finland muhira. Nisanzwe wacha kandi nkorera ibikorwa byanje bya buri si yose. Okay. Mbega niba tarakabanga Adojosa nkoriki? Je ndumuririmbye kandi nkabandi muganga ndavura. Okay. Adokesha ntwari hanze yakunda kuyihakana ubuzi bwabo ariko we numva ufise keza ngira ngo ntukihakana. Agazi kabikabaho no hiretsa ko kuroga ndibaza. Agazi kose yo kinjiriza umuntu kabari keza so ndibaza ntagazi kabikaba. Ado yibanyu ubunisa ngapi? Ubunisa ngabisa sitazira buri munsi cyo. Sangapi? Sasa buri munsi cyo zo kumutaga saa sita. Okay. Ado ndashaka tuje kwanza ku ndirimbo yawe ya Beitwa gute yayi? Okay, ado kwanza iyo titre yavuye. Your title no kuvuga ko muri make yitwa hash hug me more. So no kuvuga ko iyo title yavuye ni kuri vibe twara vibe nza turi muri studio and then iba kuri vibe ya ntuzenya ya beat producer no mic yaravugije beat and then turavuga iyi beat iraryoshye basi bicho bivangaho nyene cyaca dukora iyo ndirimbo hash Okay, akapira basi gato yado. Ijiko ritameze neza ariko reka tugerageze. Gerageza nyine. Okay. Oya wine for daddy, go down low. Give me that thing baby, give me some more. Wine for daddy, go down low. Nishoti ya tequila. Ungoze ndajumvira muri medula baby ubwenge bugatakara nibubawe indego njana mu bicucucu nigumira yo juju simba sendirako kumujyo munyenga gumbako matako oya mama noveko no. Okay, Ado merci beaucoup. Amesha kumenya muri metura ni he? Sa? Wavuze ngo agukoze ko vyumvira muri metura mbe basha ni he? Medula ni gice cy'ubwonko cyitwa medula. Okay. Mu mutwe uva ni gice cy'ubwonko cyitwa medula. Okay, ndashaka kumenya mbega Ado ni ikintu wisunze mugira ngo ushokorondera Big Fizzo mukorana indirimbo mugiye mu rundi tuzi ko hari abandi ba artiste benshi baririmbyi benshi bashoboye. No in fact no kuvuga ko Fizzo n'umuntu cyane gose namenye nayo kuva 2015 andatu nubwo bwa mbere je nahuye
ca Swede and then turavugana turaganira ku ikintu namusabye cyane namusabye impanuro turavugana ico gisi sinashotse ndamubwira ngo dukorana hama Fizo ni nka role model kuri jewe nakuze ari mu bantu nakuze ndabira ko cyane gose umuziki wanje mu Burundi ari mu bantu nakuze ndabira ko gose ari maririmbyi batatu bonyine nakuze ndabira ko umuziki kugira ngo mbashe kubaka nuzenya umuziki wanje based mu Burundi. And inyuma yaho murazikora ko indirimbo zo hanze n'ibindi and then like haragize igihe turicara na management turavuga ati okay igihe niki umwanya n'uyu reka tugire dukore mu Burundi and buri muntu wese yacaguye ko dukorana na Fizo kandi nanjye niko navyifuza niko nabishaka cyasanga na management ayo turabihuriza ko rero niko kugenda gukorana na Fizo kandi Fizo nawe yambereye umwana mwiza kuko Fizo n'umuntu niba mukurikirana neza ibikorwa bya Fizo n'umuntu supporting abandi artist cyane nanjye ibikorwa byanje ndabona iyo ntozi kuko arayipostinga kandi arabwira ati big up sana umva akankeza akana ntege so urumva byambereye opportunity nziza kugira ngo mbashe gukorana nabo. Okay. Adombega amakuru avuga yuko sinamakuru ngiye ntibikira kurukuru nivyo bavuga yuko musimaze gusora igendirimbo babarondeye ngo sinzi ngene ibintu nk'ivyo ngo bafunge ko mwaririmbye ibintu ngo mwatituye umuco w'ikirundi mbega do bimeze gute byari byifashe gute? Ivyo namakuru abantu bavuga yene nk'amakuru mu yandi nta muntu n'umwe in fact nta muntu n'umwe yamenye ibyo ari byo nta muntu yamenye ibyo ari byo kandi kuba tutarashimye kubishyira ku social media no kubigaragaza muri ntuzanya muri mu itangazamakuru nuko hari uburyo twashatse ko ibintu bikorwamo amakuru amvayo n'amakuru abantu biyumviriye n'ibindi byantu biyumviriye ariko gusa nyene hari ukuntu twasabwe yuko indirimbo yoba iravuye muri circulation akanya gatoya hama turabikora kugira ngo ikibazo cyari gihari cyo gihe gitorerwa inyishu indirimbo nije nasize kuri prive nta muntu umwe yahakinze account yanje cyangwa se ngo angaze ngo account ya YouTube yanje bayitware kuko abantu babivuga no ako indirimbo nije nasize muri private indirimbo ntigeze gufutwa nta account bivye indirimbo nasize muri private hama inyuma yaho rero ikibazo kimaze gutorerwa inyishu indirimbo ngira gusura muri circulation. Urumva rero amakuru avuga yuko yo bari bezo mwashatse kugira ngo indirimbo abantu bayirabe cyane gose gusumba uko mwavyi bumva nivyo rero beze gute ya ngo mwashatse nyene umva dazi abafana banyu mwanze muyikure bintu kuri YouTube umva abantu bavuga ati mbiyo ndirimbo yavuye kuri YouTube ni yahe abantu nyene bayishishare cyane ngira ngo bakeneye kuyimenya hama dan wisubije ko rero kugira ngo bazoyirabe cyane. Oya si base kuko yaba ari base ho twari kugenda indirimbo twayifuta hama tukayisubiza ariko indirimbo ya kuko buri muntu wese agiye kwiraba kuri YouTube yarabona yuko indirimbo iri private ndavuga ko ntiyavuye ko iri private ntiyabuze kuri YouTube irahari ariko iri private ari umuntu yumva neza nuzenya concept z'ukuntu YouTube urubuga rwa YouTube rukora arabizeze ko indirimbo iri private nta undi muntu abayize private atari nkeneye hama ibyo bindi nabyo bya base yo kuvuga indirimbo ngirabye namaze gusobanura navuze neza yuko ni numva twarabisabwe kugira tubikora uko mbega nimba atarakabashaka kumenya abantu babisabye sa nimba byo batarakabanga turashaka kumenya abantu babisabye hari igihe usanga wega papa je pastor hari igihe usanga ari papa yabinsabye kugira ngo yazibirumva urumva ibyo bintu bimenye ko rero adoje sandirimbo y'itashimwe n'abavyeyi biwe oya siko navuze wosanga ariko siko biri ariko gusa ababidusabye nyene barabidusabye twarabikoze hama urumva ikibazo cyaravuye mu nzira ndabyizeye. Okay nicyo adoje sanubyo bakogashyize mu ndirimbo mwabakuye higa baje nta y'Uburundi n'abarundi kazi biwacu yewe byo koga ryarya mbeze ndabonye ama video ariko ibintu bakoze vraiment
urabona ko ari ibintu bari bamenyereye cyane mbega mwabanje kubagirisha ama repetition cyane oya sinzi niba abantu bakurikirana neza umuziki w'Uburundi neza bajya bakobwa bamaze gukora no video yandi atandukanye kandi ndibaza menshi so ijya video yari ya mbere bakozemo and twashaka abantu bafise experience mu video vixen kandi abantu bagize bakora ivyo bikorwa byabo byo video vixen professionally so nta practice nimwe yigeze haba imbere yaho ariko gusa cyangwa bashobora kuba barabikoze ako gusa jewe gikuru icyo nzi neza nuko twahuriye kuri ntuzenya kuri shoot tugashutinga hama duhejeje shoot buri muntu wese akagira tukagira nkuko twari twumvikanye kuko nakazi kandi buri muntu wese agahembwa kuko byiwe bisanzwe bindi tugana ku musozi w'iganiro cyacu hariho ntaheze iminsi indirimbo yawe uyikuye kuri YouTube hariho statue yashyize ko wandika ati we don't stop and we will never stop adoshatse kuvuga iki nashatse kuvuga yuko ari si intango kandi si iherezo si intango umva we don't stop ntituzigera turekera ntiturarekera kandi we will never stop ntiturarekera kubera yuko nuvuga ko haracari nashatse kubabwira yuko ibikorwa muri stock biracyahari kandi biracuzuye ni byinshi gose kandi bimeze nka kujya nyine naho zimbogamizi stand ati uvuze ati kandi bizoza bimeze nka kujya nyine kujya gute byavuzwe ko ngo mwaririmbye ibintu nyene sinzi ngene bivuga n'abantu b'abavyeyi bakuze oya bitomora ubivuge ntangora okay ngo mwaririmbye buri muntu wese utagira urupfasoni uburenganzira bwo kuvuga icyo yumva okay bavuga ko mwaririmbye ibintu bitaryoshe kumviriza ya nko mu muco w'ikirundi none ndakubaze nani umenyesha amakuru basi umunota umwe ndakubaze arabinyemerera yego nta kibazo iyo ndirimbo yumvirije hari ibintu na bimwe byonona umuco w'ikirundi bumvise oya no abantu dutahura ibintu cyo kimwe je ndashaka kubitahura uko yandi umujene mbwaka ari n'undi w'umuvyeyi nawe avuga ati ibi bintu vraiment oya rero hari ikiganiro nakoze ngiheza indirimbo tukimara kuri premiering nari igana nakoze ndavuga navuze amajambo makeya kandi amajambo ageze muri atatu naravuze ati igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu cyiza gose kandi kiryoshe kwera kandi ni igihugu gifise uburenganzira no kuvuga ko cubahiriza uburenganzira bw'ubwisanzure kwisanzura ndazora bitahura kwisanzura yego so no kuvuga yuko mu gihugu cyacu buri muntu wese arafise uburenganzira bwo gufata uwavuze A na B akongera ko C na D so no kuvuga uravuze ati rero buri muntu wese arafise uburenganzira bwo kongera no kugabanya kuri iyo ntuzenya kuri iyo ndirimbo none ntubona ko ururimi rwacu rw'ikirundi ari ururimi ruryoshe none ngaho mu Burundi ntuza twumva slang bazumva ngo iki kintu kiratovye kweri iki kintu kiramara iki kintu umva umuntu akavuga slang kabisa nawe kuvuga ati kisi kirundi none abo bantu bose bagenda bahindura amajambo y'ikirundi bose barahanwe none n'amategeko oya nukuvuga ko turafise uburenganzira bwo buri muntu wese afise uburenganzira bwo kongera ko no kugabanya hama ikindi naco nkuko nabivuze nukuri iyo ndirimbo nta ntumbero nimwe yari ifise cyangwa yari igamije yo kugira yo gucyoza cyase yo gucyoza umuco n'akaranga ku Burundi kuko
turabyubaha gose yaba ari ibyo hoho twari umuntu yari kugenda agafata ingoma z'u Burundi hama umuntu agacagenda ugacu ukora ibindi kuko cyangwa ukagenda ururimi rw'ikirundi tukagenda tukarurimba ngo ibinuze ibihimba by'umubiri umuntu agenda akabiririmba ariko siko byagenze kuko intumbero y'umuziki kwari gukora umuziki uryoshe umuziki wumvirizwa na bose umuziki buri muntu wese ashobora kwisangamo umuziki buri wese ashobora gutanga so muri iyo ntumbero nyene ni nako twari tuzi neza yuko tudashobora nta muntu ashobora gukora ikintu gikundwe na bose kandi ukoze ikintu gikundwa na bose uvuga ko muri makozo benshi muri bazobara ari njyanye ego so urumva gukora umuziki cyangwa se gukora ikintu nticumve ko ni kimwe n'abantu bose ibyo ni ibintu bisanzwe ariko nta karimbi k'igihugu cyacu dukunda twashatse kurenga kandi nta n'umuco wacu kuko erega abaririmbyi nitwe abantu ba mbere tuvugira kandi dupresenta noze akaranga k'iwacu rero icyo gihe ntidushobora gufata ngo tugende korona ka karanga nyine dusanzwe tugira dupresenta ntibishoboka urumva rero hari umuntu wese aremerewe kongera ko no gukura ko kucyo umuntu yakoze ariko ntidufate insobanuro wowe uronse muri yo ndirimbo ntucuyifata ngo uyice ariko uyishimangire ko wumve yuko insobanuro yiwawe ariyo igize ihagaze cyane kurusha iyo muririmbyi yoba yashatse gutanga message muri ibyo yashatse gutanga muri iyo ndirimbo. Okay. Ateje sandashaka kumenya commentaire waronse kuri iyo ndirimbo. Commentaire ya mbere mbi yakubabaje yavuga gute? Commentaire mbi ya mbere narose niyo umuntu yaje avuga ngo hajya yavuze gute gaye. Sinanibuka neza ibintu yavuze ngo indirimbo ngo nta cyiza cyayo ahubwo dukwiriye gufungwa. Iyo commentaire yarambabaje gose kubera yuko uwo muntu yaza kuba ari yaza kuba ari umuntu afise ububasha mu ntoki ko yokorera umuntu umva bivanye n'ibyiyumviro by'umwibo yokorera umuntu yose usanga yafunze umuntu aba yari umuntu afise ingufu zo gufunga umuntu usanga yafunze umuntu bivanye n'ibyiyumviro by'iwatarabye ibyiyumviro by'abandi. Okay, adore ko avuga ngo ubuzima bwo hanze buragoye kuba ngo udafise umugore mbega adaje usana arubatse. Oya, ukuba kidusoje kugira urugo. Urafise umugore basi. Oya shane nabyumvise. In fact oya sindubaka sindarongora. Yeah, so diozima imana nibishaka igihe nikigera biso. Oya wowe utegekanya kuzobikora ryari? Jewe nabyo nzi n'ivy'Imana bego je ndashaka gupanga hamwe ugacusanga ibyanje ntibikuze nkuko nabipanga. Yego bazipanga wabi mani pangurure ntacyo we ni gari. Jewe Imana ibishatse muri uyu mwaka ugiye kuza cyangwa uzokurikira cyangwa n'ubundi. Okay, adasha sana kandi ndagushimira cyane gose. Sawa naje ndabashimiye gose murakoze cyane gose. Okay. Yes bakunzi ba Isaac TV ngira mwavyumvise ni Adojo Santre ko turaganira kuri appel nko mbyumva kuri micronisha Stelice aranje nakatwe kagiye kwe somo ndaye mujye bwa masiko ndakunda cyane ciao Isaac TV. Oh.